Sidireng kati ko na tadi ka mapagbiyaran taapay analipatan siya kuntay binaybayam inuod mo biyang ko inkalang mo daytoy puso inraren mo to'y kararwag awanen masakdayak ngem uray no kasta ag nanayon katoy riknag tanarigat piyag ko nga isut pangguraak kenka tila idaw dawat ko laglagi pen kumadyak nagbalbaliw kenka uray aramid mo't nakana Sidireng kati una tadi ka mapagbiyaran taapay analipatan siya kuntay binaybayam iluod mo biyang ko inkalang mo daytoy puso inraren mo to'y kararwag awanen masakbayak ngem uray no kasta ag nanayon katoy riknag tanarigat piyag ko nga isut pangguraak kenka tila idaw dawat ko laglagi pen kumadyak nagbalbaliw kenka uray aramid mo't nakana diak nagbalbaliw kenka uray aramid mo't nakana agyangan ako nay